kembali dengan nomor peserta TT2.18 yang akan membacakan surah Hud dimulai dari ayat 50 halaman 205. Setiap peserta dengan nomor TT2.1 A'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum in antum illa muftarun. As'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani ta'qilun ilayhi thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midrara ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu yahnu bitariki alihatina fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Tawallaw faqad ablagtukum. Kampungan di Masjid Raya Ketaping Narasilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Disilakan bersiap-siap sholat. Qala